2025. aasta piduliku talvise lõpuaktuse avatuks. Lugupeetud lõpetajad, austatud direktor, osakonnajuhid, grupijuhendajad, õpetajad ja külalised. Tere tulemast Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse lõpuaktusele. Lõpetajaid palume õnnitleda peale lõpuaktust. Sõna annan Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktorile Mati Lukasele. Austatud õpetajad ja koolipere. Täna on Ida-Virumaa Keskuse üks erilistest päevadest. Päev, mil kooli lõpetab 150 lõpetajat. Eesti suurima riigikoolina saame igal aastal saata ellu sadu oskustega noori, kes alustavad oma elus uut etappi. Olgu selleks siis tööturule sisenemine, edasiõppimine või uute unistuste poole pöördumine. Täna on teie kord. Ühtlasi on tänane aktus justkui viimane koolitund, kus häid soovitusi edaspidiseks teele kaasa antakse. Edu ei tähenda ainult oskuste omandamist, vaid ka valmisolekut muutusteks ja kohanemiseks. Tuleb juurde õppida ja mõista, kuidas maailm tegelikult toimib. Ja siin tuleb mängu suhtlemisoskus. Inimesed, keda te oma ellu valite, mõjutavad teie suunda rohkem, kui arvata oskate. Õiged inimesed inspireerivad, toetavad ja tõukavad teid edasi. Head lõpetajad, te olete saanud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses tugeva vundamendi, millele toetudes saate edasi liikuda enesekindlalt ja sihikindlalt. Kasutage oma teadmisi ja oskusi targalt. Suur tänu teile õpetajad, juhendajad, pered, kes on olnud selle teekonna üks osa. Teie pühendumus ja toetus on olnud hindamatu. Palju õnne teile, lõpetajad. Teie uus teekond algab nüüd. Kõike head. Tänan direktorit. Enne kui alustame lõputunnistuste kätteandmist, toob teile muusikalise tervituse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kauaaegne sõber ja koostööpartner, vokaalstuudio Pääsukesed. Wow, I feel good. I'm moving the boot now. I feel good. I'm moving the boot now. So good, so good. I get a you. Wow, I feel nice. Like sugar spice. I feel nice. Like sugar spice. So nice, so nice. I get a you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do you harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I get a you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I get a you. Wow, I feel good. I'm good the boot now. I feel good. I'm good the boot now. So good, so good, I get a you.
Where do I begin to tell the story of how great love can be? A sweet love story that is older than this year. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave me meaning to this empty world of mine. Never be another love another time. She came into my life and been fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, never lonely, leave her around. Will be lonely. I reach for her and so despair. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers, no but this much I can say. I'll need you till the stars are away, and she'll be there. How long does it last? Can love be measured by the cars in a day? I have no answers, no but this much I can say. I know I'll need her till the stars will burn away, and she'll be there. suur tänu meie esinejatele. Lugupeetud koosviibijad, alustame lõputunnistuste kätteandmisega. Lõputunnistuste kätteandmiseks palun lavale tulla Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktoril Mati Lukasel ja õppedirektoril Kristi Aranil. Lavale kutsume eriala veekorraldaja logistik SPVLP 23 ja grupi juhendaja Jelena Zakilova, Darja Dronova, Anatoliy Головков, Наталья Кетель,
Екатерина Кравченко. Ольга Кулакова. Светлана Магомедова. Даниэль Пук. Ольга Рогалева. Диана Роб. Лиза Шефер. Людмила Сталберг. Парим Липитая. Диана Звонникова. И о группе Юхенда Елена Закилова. Уважаемая группа, мне было очень приятно быть вашим классным руководителем. Вы молодцы. У вас группа наша была очень дружная. Вы всегда поддерживали друг друга. Я хочу вам пожелать, чтобы полученные знания в этих стенах поддерживали вас на профессиональном пути, и чтобы этот путь был у вас успешным, самое главное, стабильным, и еще, что самое главное, приносил вам удовольствие. Всего вам хорошего. Palju õnne! Lavale kutsume eriala väikeettevõtja JKVS 23 ja grupi juhendaja Karina Žukova. Eva Gruzdeva, parim lõpetaja. Екатерина Кривенкова. Диана Малиновская. Мати Нылвак. Яна Ушакова. Владислав Воронин. И о группе Юхенда Карина Жукова. Nii, suur aitäh ka teile selle 1,5 aasta eest, mis me koos veetsime. Ma loodan, et olete saanud targemaks, julgemaks ja siis edaspidi kõike paremat teile, kes siis läheb tööle, kes läheb ettevõtlusesse ja kes läheb edasi õppima. Suur aitäh! Lavale kutsume eriala künnetehnik JPKT E24 ja grupi juhendaja Kaire Taukis. Anita Духовская. Ангелина Воробьева. Линда Юхов. Я группе Юхенда Кайре Таукис. Paljud unistavad, paljud ka proovivad, aga vähesed saavutavad.
ehk siis see kehtib teie grupi juures. väga paljud unistasid, ka proovisid, aga ei saavutanud seda, mida teie, ehk siis oma unistuste, seda saavutamist. ja siit ka ehk siis näide, et suure tahtejõuga ja järjepidevusega tähendab, pole miskit võimatut. ja teie kauaoodatud siis lõpetamise päev on siis kätte jõudnud ja see on tõesti millegi lõpp, aga see on uue algus. ja soovin teile siis elukestva õppe jätku, samas tuult tiibadesse ja edu. ja sellele kõigele loomulikult seda tuge pakkus teie õpetaja suure panuse ja kutsume ka õpetaja Julia Šipilova, ka temale aplaus, palun. jah, aitäh tüdrukud teile selle tugeva aasta eest. Meil olid nii tõusud kui ka mõõnad, olid allamäge jooksmist ja ülesmäge tõusmist ja seda te saavutasite ainult koostöös. Ja aitäh teile, edu, jõudu, tuult tiibadesse. Lavale kutsume eriala Krohvia, JPKRP 24 ja grupijuhendaja Mihhail Fomin. Alina Arsenjeva. Александр Гаврилов. Виктория Кангас. Ирина Карпова. Аннели Каури. Александр Колбеев. Даниил Комаров. Марк Нарадко. Ольга Николас, парень Липитая. Ангелика Партал. Тармо Тарту. Анастасия Устал. Александр Зумоев, Зумовец. Я группе Юхенда Михаил Фомин. Kallis õppegrupp, tänan kõigile, kes jõudnud ikkagi Jõhvis Narvani ja täna diplomi kätte saamist. Спасибо большое, что приехали на вручение дипломов. Поздравляю вас всех от всей души. Очень рад, что вы старались, молодцы, и вот так вот получили такую нужную специальность. Спасибо вам. Lavale kutsume eriala toitumisautomaatik, JHTA-TED 24 ja grupi juhendaja Mihhail Fomin. Евгений Алексеенко. Даниил Анискин. Алексей Бертман. Валентин Дроздов. Александр Грицай. Андрей Лосев. Клаус. Григорий Пылкин. Роман Рассадкин.
Сергей Серебряков, Владислав Ткачук. Илья Виноградов, Воробьев, Парим Лыпитая. Я группе Юхинде Михаил Фомин. Спасибо большое тем, кто приехал. Вот. Ну, тем, кто и приехал, мы понимаем. Тёк, кока пыхиная групп, я иримся тон тёх иватыс. А вайт муйда, ты не авлюсь 100% на гудс экзамен соритус. Палу на туки аплаусис или тухай. Лавали кутсуме эриала турва системе де техник, йод КТТ, как скументнели, я группе Юхинде Михаил Фомин. Валерий Беспалов. Аплаус. Маркус Феллерт. Александр Герасимов. Леонид Гринчак. Андрес Янипере. Артур Комиссаров. Олег Коробов. Александр Ковальчук. Данила Подрин. Эдвин Кузьменков. Александр Марков. Павел Михайлов. Алан Никитин. Жан Новиков. Александр Петмансон. Артем Поленчихин. Вадимис Салихвас. Виктор Толмачев. Артем Воробьев. Руслан Шевчук. Наталья Железняк, Парим Лыпитая. Я группе Юхинде Михаил Фомин. Ну вот темы, как бы, вахва, коха пыхины групп, миссон Лыпитанут, я вяга хия тулимус откут секзамен 100%, я тесет Лыпитаят, он тё кохаль кайсват мей раху, я элу. Да, вот, похлопайте, пожалуйста, кто приехал, и те, кто не приехал, потому что они на работе, охраняют нас с вами. Вот, турбосистеме для техники. Спасибо. Лавали кутсуме эриала куюндус график, НККГ П, как скументнели. Полина Абрамова. Яна Борматова. Парим Лыпитая. Жанна Голубцова. Анна Исаенко. Даниил Клишин. Илья Корчагин. Александр Костарев. Дарья Кузнецова. Анне Оров. Дарья Потапова. Анна Поташева. Даниэль Рутенбург.
Анатолий Толмачев. Елена Яковлева. Константин Зуев. И о группе Юхельда Ирина Эрслинг. Поздравляю всех выпускников и вас особенно. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, искать новые возможности для учебы, учиться у других, самостоятельно, на курсах, то есть копить свой багаж знаний и умений, и он принесет вам возможности хорошие в творческой сфере, в жизни. Будьте бодры, веселы, здоровы, любимы. Всего вам доброго. От лица всей группы мы хотим сказать в первую очередь вам огромное спасибо. Спасибо за то, что не позволяли нам расслабиться. Спасибо, что мы всегда могли к вам обратиться не просто за советом по учебе, а даже просто поговорить. Огромное вам спасибо. Мы вас очень сильно любим. И также мы хотим пригласить нашего главного преподавателя Дмитрия Пулкина. Дмитрий, проходите. Дмитрий, у нас для вас есть небольшой подарок. Пожалуйста, передайте его. Это наша благодарность от всей группы вам. Я не буду говорить о том, что спасибо вам там за обучение, еще чего-то. Скажу просто самое главное и главное искренне. Спасибо, что прошу прощения. Спасибо, что подарили чувство дома. Потому что еще никогда в жизни не было так грустно уходить с училища. Это было настолько атмосферно учиться в этой группе, и особенно с вами, вы просто невероятны. Спасибо вам большое. Lavale kutsume eriala turismi korraldaja NKTK-S 23 ja grupi juhendaja Natalja Dehan. Егор Андреев. Дарья Андреева. Евгения Балдина. Сергей Коханович. Варвара Лаврова. Дмитрий Матвеев. Юлия Павлова. Евгения Селецкая, парем Липитая. Надия Славова. Ольга Смирнова. Анна Шеховцова. Я группе Юхенде Наталья Дехант. kooli lõpetamine alati on suur saavutus ja see puhul ma õnnitlen teid. Palju õnne. Окончание школы – это всегда большое достижение. Я вас поздравляю. Будьте счастливы. Lavale kutsume eriala maaler
NPMAP 24 ja grupijuhendaja Jefim Shabarov. Natalja Alekseyeva. Bogdan Bespalov. Сергей Керенков. Александр Локтев. Борис Поляков, парень Липитая. Владимир Поляков. Андрей Попов. Анастасия Синицына. Я группиюхенда Ефим Шабаров. Уважаемые выпускники, поздравляю вас с успешным окончанием учебы, сдачей квалификационного экзамена всеми, кто пришел до него. Со своей стороны хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, продолжать себя самосовершенствовать во всех областях жизни. Лавали куцу материала кевите оса куце полуавтоматисе НПКВП 24 я группе Юхинда Вера Сергеева. Дмитрий Белянин. Владислав Хладуш. Григорий Иванов. Евгений Яковлев. Виталий Ермилов. Максим Малышев. Леонид Педарик, парень Липитая. Владислав Чагин. Я группе Юхинда Вера Сергеева. Kallid lõpetajad, õnnitlen teid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse lõpetamise puhul от своего имени и от имени всех преподавателей, которые сегодня не смогли ввиду уроков присутствовать, но были с вами на протяжении всего года. Поздравляю вас с успешным окончанием и желаю всего только самого nailutšua и не останавливаться на достигнутом. Suur aitäh direktorile ja õppedirektorile, head õpetajad, koolipere ja külalised. Sellega on meie Tallinna lõpuaktus lõpule jõudnud. Täname teid kõiki siia tulemast, jagamast seda erilist hetke ja toetamast meie lõpetajad nende olulisel teekonnal. Lõpud tähendavad alati ka uusi algusi. Minge edasi julgelt, olge sihikindlad ja hoidke alles see teadmiste janu ja kirg, mis teid ka siia tõi. Palju õnne kõigile lõpetajatele ja edu uutes ettevõtmistes. Turvalist koduteed ja kaunist päeva jätku!